the last month. Lena ifuna umuntu othi ngifuna even skin tone, iskin sami sihlutshwa amafutha angapheli, iskin sami asikhontroleki, iglow yakhona like asicaci, asikho balanced. Iskin sakho, i-texture yakhona ayikho soft and smooth, unama-pimples or hyperpigmentation or imeleza, iyakhona ukuthi ikuncede kakhulu. Noma wena othi mina ngifuna iskin sami si-right but ngifuna ukuthi sibe ne-extra glow cause ine-vitamin C plus ama-brightening actives, iyakwazi nokuthi futhi ikhiphe konke ukungcola okusesikhumbeni, kakhulukazi impurities, amafutha okungcola weskin. Noma uma uloku utakanisa into zakho zokugcoba, iskin isigcine siba naloku ukuthi siyangcola, so siyakwazi ukuthi i-deep cleanse, ikhiphe konke lokho okungcola. For better results, emini uma uyisebenzisa ufake sunscreen, uzokhona umehluko ukuwubona kakhulu esikhumbeni sakho. Mina bengiyisebenzise ebusuku for 2 weeks but umehluko ngiwubone kakhulu. Isho sekwamanje ngiyayonga ngiyayongisisa nje, ngijabulisa lezo zinsuku ngalezo zinsuku and then ngitouch. Yes, since ngiyi-student kumele yonke into ngiyenze ngebudget ngendlela e-right guys.